Mitolon do Romi Amiar， 祈祷每一天。Pitulung kita do ulah no kawas， 效法主的爱。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I sakatsai a Yohani sakasepat a cefang siwa kusawa atusir suarsa. I ayaw to ko nika ulah no kawas i kitaanan saka ji ulah kita saan。 我们爱，因为上帝先爱了我们。约翰一书4章19节。Sarikakaw。Kinafalah ji Yesus Kristo tu urip no direng ami pa urip i titaanan. Ami patarahkar to taramaanay a ulah no kawas. Saka, yo mitulong kita to ulah no tapang ami lemak to masa maamaanay a ngaayay a lemak i. Sa faluhan no kawas ko urip no tamlamlaw. Ami diyaw ami paicer to falujo nang ra。耶稣基督牺牲自己拯救我们，彰显了上帝的慈爱。因此，当我们效法主的爱，行出各样的良善时，上帝就让许多人的生命和心灵得以重新得力。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangao tumesen isu tu ulah numiso ku urip ako saka Ci icer kako a nanu ulah no falujo a matayar. To saka pakatinako no italiokai no mako a cima-cima atamlao to sini asa no miso a mapalihko ko urip nang ra。 上主啊，你的爱充满了我的生命，使我有能力以爱心来服侍，让我周遭的人能够经历到你的恩慈，而生命得着温暖。Pakai ni i talamaanay ang ngano tapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。